ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯛꯇꯅ NRC ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯩ ꯋꯤꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯛꯇꯅ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯤꯒꯤꯁꯨ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖꯁꯦ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯈꯟꯗꯣꯛꯍꯟꯗꯕꯤꯗ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕ ꯁꯤ ꯀꯥꯎꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔꯁꯤꯗ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯗꯥꯇꯥ ꯗꯦꯟ ꯆꯠꯂꯒ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯋꯤꯜ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒ CSO ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ CSO ꯑꯩꯁꯦ 14 ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯖꯂꯥꯜꯍꯣꯏ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯂꯥꯜꯍꯣꯏ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯌꯥꯎꯍꯟꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨꯀꯣ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯝꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯒ ꯀꯣ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯉꯟ ꯀꯣ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨ ꯀꯨꯀꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯂꯩꯔꯤ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯛꯁꯣꯞꯇꯨꯗ ꯃꯥꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯣꯟꯐꯔꯦꯟꯁꯇ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯋꯤꯜ ꯂꯩꯔꯝꯗ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯋꯥꯔꯛꯁꯣꯞꯁꯦ ꯁꯤꯜꯂꯣꯏꯕ ꯈꯟꯅꯅꯕ ꯋꯥꯔꯛꯁꯣꯞꯁꯦ ꯁꯤꯜꯂꯣꯏ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯇꯥꯡ 23 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯤꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯍꯧꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯁꯅꯨ ꯕꯠ ꯗꯦꯟ हाउस काउंटिंग डेट 17 से याइथोने चिठी अमते इयुसिनेबा याइथोक्तब तोंगामनेबा अखोई कईगुंबा सिचुएशन यादरदी सेंसस से बॉयकॉट तौदो लेरबनेबा अखोइनसुको अदुगी स्टेज यौरकानदि पॉलिटिकल स्टेप अमदि लौबा तंगाई फदे हबनेना अदुना मरम ओरकांदा गवर्नमेंट अखोइना ngang हाइजैसे अखोई योनेदि 50-50 ने दुम हाइदुनेबा सरकार की 50% विल लै अखोइना 50% तक पतारे 100% यौदोइसे दिल्ली दा चलकांदा मोई पॉलिटिकल बॉस अमित शाह यूनियन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी यूनियन पार्लियामेंट्री मिनिस्टर को किरेन रिजिजू होय मैम से उनरकान अखोई कन्विंस तौदौने मोइदको ए सेंसस नोई सेंसस तौगिनो NRC तौ नत्रगा फरे नोइने जितना एनी कंडीशन दा नोई सिमता नागनरगुमसे डिलिमिटेशन एक्सरसाइज से ओरिजिनल इंडियन सिटीजन खंदोपगी फॉरेनर एक होइगेरा व्हाटएवर एक तो तौरो अदु खंदोप लोइद्रिदा अखोई मणिपुर की बॉर्डर फेंसिंग जु लोइद्रिदना अदे हाई लेवल कमिटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज की रिपोर्ट लाक्त्रिङैदा तौबे यारोय हाबजे अखोइना मुउबदा कैसु अखोइदा मांगजबा ओइरोय हाबनिदा मरमदि अमित शाहना असम की वोट कोम मतमदा बंगाल की वोट कोम मतमदा माना हाइरिबा उचेक भो पायलोय हाइरि इलीगल इमिग्रेंट की वारी दि तोक्रो उचेक भो पायलोय ना मागी स्टेटमेंट है बसे अदुना मा उनबो फंगनबा होनबसिना कनाय मथौ न पालेबल बीजेपी लेंगाक्सी मथौ नेबा चलगा ngang कनाय मथौ न अखोइगा पालेबल लेंगाक्सी की एक्सपर्ट टीम दन चला ngang अदु हाइदबनी अदुगे एग्रीमेंट दो तौनबगी टारगेट तो अखोइ हुजिक सुम स्टिक तौरी इफ मसी प्रोजेक्ट विदिन से हुजिक सेंसस से मोइना हाउस काउंटिंग जे हयें आई खनबदा हयें नत्रंग जिति मोइ लेटर सोइ दागिदो माले गवर्नमेंट जे को यैथोयना इदो यैथोयना थागदा माले मदु थार मतुंगदा नुमिनि निउमनि जे रेस्पोंस लागता तागदि लै रेस्पोंस आई अदुदा सुम रेस्पोंस लै रोइद्रा ना खल्ली को अदत्रगा आदगी थामगुम यैथोयना हायरासु अदुगी मरक्तुदा पॉलिटिकल मूव अमदि तौदब सोय यारोयबा अमुका नक्सलगा अमुका बन कौगे अखोइनसु बन कौ मीने हम सावेको अमुका हयें हौदोरे ए यारोय अखोइ नाम ngangnagi नते बन अमत कौजे जाय यादेबा एग्रीमेंट अमा लैनबा म चंगे लेबाकसु वादनबको अदु लोगी ओइबा एंगल मसु एक्सप्लोर दुम तौइको हानैसु तौर लाई हयेंसि पिटिशन अमा अखोइ ai ngasai ha ma pathok jaba chedo adu legal notice नेबा if kayuma sakarna yaitho oina chithi igraso koi advantage adum oiba aduga kota ngasai gi haiba akoina census operation gi office thagiba notice dispose tawdriba moina reply la ko leite koi compulsory tawni ga ha ko leite situation ni ahum su leite wari bu ko hoji leiba situation ahum game leite irang adum leiri sineba koi emile ga ne khar chal lambi chapa yana ma kotana sin na kotana mo tawri ko situation ji फिबम चोंद्रिबाउदी काउंटिंग से तौगनो हाइबनेबको अदुना कोर्टसु पिटिशन अमा थाबा ताबा रिट पिटिशन अमा को डिस्पोज तौद्रिबनिना कइबै डिस्पोज तौरिना तौवेना कोर्टे ऑर्डर लौबमा ताइ फदन संगे हाइनाइको सिम लेरे सेम केस ता कनो जिसु NRC की मतंग जिसु पार्लियामेंट्री डिसीजन असेंबली ने लौरगा थागिबो करी दोबोय डिस्पोज तौरतिनो हाइदि तौनी नत्र तौरो हाइबा क्लैरिटी अमदि कोर्ट की थ्रू तुम तकनाबदा चंगी यायबा अदुगी जगह दो लौब ताबनेबा अदुगी मरक्तुदा सरकारना लौप स्टेप सिंगदो मुन्ना येंगा वेदर मोय दिल्ली चसे हाइबदि यारकबा यारक्तौरा पॉलिटिकल बॉस सिंगदो मोय अहम मोय राउंड अमा मोय हान उनगे यारकबा ख्वाइदगी फबदि बोइना अगस्त की 17 की हाउस काउंटिंग जे था अमगुम्बा पोस्टपोन तौबिरदिको था अमनि पोस्टपोन तौबिरगदि खनबई मतम अमा फंगनी अदुना ख्वाइ फनी कयुमा तौद्रेना खल्लो मी अखोय अदुम इरांग खरा खरदि तुम लेरनी सीधी कंफर्म नहीं अदुबो अखोई 14 CSO अमदि अखोइगा
ꯄꯨꯜꯂꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯇꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯔꯥꯡꯗꯨ ꯂꯥꯁ ꯔꯤꯖꯣꯔꯠ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯃꯨꯚ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯧꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯃꯨꯚꯇꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯒꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗꯦꯁꯦ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 50ꯅꯤ ꯁꯠꯗꯥꯎꯟꯅ 1,000 ꯁꯠꯗꯥꯎꯟꯅ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯆꯥ ꯍꯦꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯣꯠꯄ꯭ꯔꯥ ILP ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯋꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯄꯤꯠ ꯇꯧꯒꯦꯁꯨ ꯃꯥꯟꯕ ꯇꯧꯔꯣꯏꯁꯨ ꯃꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯗ ꯊꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯆꯥꯎꯅ ꯏꯟꯚꯣꯜቭ ꯇꯧꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯗꯣ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ इलेक्शन नक्पनीना अइन खनबदा बीजेपी से सेंटर लेबा बीजेपी से दुम ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हम साइन तौनजे मोय हराव यागनी अखोई टारगेट ती सेंसस तौनदबा तौनबा अदु अदा काइम नते अखोई दिको अखोई दी याम सिंपल ने डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है व्हेनेवर मोय न हयेंग तौगे हारसु ओरिजिनल इंडियन सिटीजन सि खंदोगा तौबा था था ले तौगे हारसु ओरिजिनल सिटीजन खंदोगा तौबा चही मंगा ले तौगे हारसु ओरिजिनल सिटीजन खंदोगा तौबा हाय पोचे तौदना डिलिमिटेशन तौगे यारो यामने कोय आइजे ngarang ge khoi meeting de su achoba ro laro ka 14 CSO ge khoi mihut na mayam to ki home minister ko na form lai da achoba isu oi de ba huji NRC si gi matang da census tawding ne tawbiu haibani tarik na tra huji akoi census ki di matam je sum naksilakpa aduga tawgada ba processing china akoi NRC an tawbina post kumang ichau chau chin da ba miyam da leita da ba akoi gi pakhat pa puglakpa si tawhok da ba ya da ba matam sang na chayet na ga la ba si gi post hai tare ngarang sanaki ba da akoi gi home minister na chief minister da haira kan da akoi kai kai tawba bage paikhat na thabak sing thaja pe platform de lai duna hujik phau de lai riba development ki stages hai tare mayam changsili pa duga hujik home minister na pira aba thaja pira si matung da makha tarak pa ko gi paikhat pe aba thabak thorom sing kari stand lai bi kamai hujik lai ri kamai thambini huja sumain tawe home minister na thaja ba pira ko dona ya da ba jaga kara yauri adi sigi se kamai tawge da akoina census e thokoi matang je 13 April 2026 ta notice होने था ग्राम ने बा RGI का सी सेंसस डायरेक्टोरेट से देखो सेंसस ये मतम चाहते वेस मरम याम पल्ले से देखो कोई सब ना है ना COVID-19 ने ये तो की बा लेकिन ऐसा ये क्या होता कहने 2021 सेंसस ये तो की बा को ऐसा ये देखिए मशीद कोई ना पल्ले से डिस्प्लेसमेंट की इशू देखिए ऐसा ये रिसोर्स एलोकेशन दा फर्क ताकदब मैम सेंसस होय मतम दको देन अदुई मतुंग दुदा अनफेयर डिलिमिटेशन लाकदब दगी अमोक याम कोई न इनइक्वालिटी से लेरने बसी सेंसस से तौसन की तार से फिबम से दको सुम मैम पल्ले को देन अदगी यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी अदगी अतई जॉइंट पार्टी कमिटी का असगी तौगिबा केसता हाईलाइट तौगिबा मैम अमा देन अदुदैदी सही आर्टिकल 14 की फेयरनेस एंड इक्वालिटी एक्यूरेट डेटा अंडरमाइंस आर्टिकल 170 फेयर रिप्रेजेंटेशन को कॉन्स्टिट्यूशन द फेयर रिप्रेजेंटेशन की मतंग आर्टिकल 170 सी मैम से लोन वायलेट तौरने ना हाई बने कोई ना को द आर्टिकल 1921 326 सी लोन कॉम्प्रोमाइज होइनी को सी लोन हाई बने सिदेदा कोई ना अमगा पल्ली को सो अनुबंधारी as Union of India case था 2023 की केस दा free and fair election जे reliable institution नमदि accurate data दा depend हो गया बने वा कोई ना हारी से लाइरिबा मणिपुर situation जी दा census से तो मतंग जाते हैं बने मसी यही थोक कोई मरम मैम पी असम दा 1981 दा तो गिदे जम्मू कश्मीर दा 91 दा यही तो को 2021 जी nationwide की कोविड होनी यही तो अदुगा उन याम करना तो आवाज़ की 2025 ता लद्दाख की सिसु ये तो कतो है वो सी ले तो ना सो मने कोई ने पल्ली से को तो मरुए ना सी की नोटिस है कोई ने थाग्रा मतुंग दा लीगल नोटिस ने सी से को सी थाग्रा मतुंग दा सेंसस समदि RGI दे रिप्लाई केम लेते है ताई को देन अदुई मतुंग दा कोई ना कनो दा मणिपुर गवर्नमेंट दा कोई ना अप्रैल दनी को जी की से अदुई मतुंग दा मो मणिपुर गवर्नमेंट ना कोई ना उसे कनो दा के ने 14 CSO की 14 ऑर्गेनाइजेशन जिना कोई ना पशुतो का गवर्नर का सही के नोगा उनर मतुंग दा आइतारे को कोई ना मसी की के नो सी गवर्नर का उनर मतुंग दा डेट 5 ता अमुक लेटर मा मणिपुर गवर्नमेंट दा था ले को मणिपुर गवर्नमेंट दा था लेवल लेटर से मसी कमाइने तोगे दा कोई ना मणिपुर गवर्नमेंट दा थान बा लेटर से दा कोई ना डिमांड कर तो मसी कोई ना रैली चलुर मतुंग दनी
demand khá tàu masi demand jing sida yam na clear cut ta yaw ba pot khara sum tham jar ke ha ma da khoi na hai je high power committee high level committee on demographic change na ma tholak ko do madugi demographic change si committee sida khoi manipur da gi mari leina ba akhang ai sing amadi agency sing amadi agency sing akhang ai sing civil society organization sing se nominate to bio aduga akoina masida high power committee on demographic high level committee on demographic change ICLDCI se sigi study si manipur dana hana tawla atai jaga da tawdringai da hana tawla hai bane ko si akoi demand taw bane sigi demand taw sigi matung ina ngasai gi date 5 July 2026 ta manipur gi home commissioner na home department na center gi home secretary da chithi me irame ko hai we chithi sida representation of 14 CSO regarding National Register of Citizens 1951 in respect to Manipur na heading oiba chithi me si sida policy koi Manipur government will leina government will leite FD Yaroi government will leina matam amada 23 da 24 da letter ani thai hai letter ni se amadi NRC update to implement or update to gi demand parliamentary resolution logo dui matung ina home commissioner na thabani ani subajina reaffirm to bane adui matung da ahum suba state government thaba chithi je akoi 14 gi representation je hapaga thaba je oidoi ni miyam gi apa mane na ko sigi sida kamai la ke ai kanda sigi chithi je paega koina Delhi chapa matam da Delhi chapa kanda akoi da phobjara pa makhak lei ko political decision se ama mathok ta ba political decision je kana lo de no id sida le river ruling party sine ada le ruling party se moi ani na yam will leina moi gi subordinate hai tare ko RGI gi census commissioner jina natraga directorate of census na mana decision je mathan lo ngam de ba cabinet na union cabinet na or parliament na masi manipur da exceptionally pan india gi keno se NRC se tawni hai leite na moi ne chithi yam lai na ithoga ta do re je masi political decision leite hai ne ba pan india gi NRC to se pan india to ge to re na khoi manipur di ngasai high level committee on demographic change tu ne aduga various letter manipur gi assembly na lo gi ba chithi me ama Tamil Nadu gi Kerala gi NRC to bi ho ne assembly na chithi am ta thab leite na hai je UP gi su leite Rajasthan gi su leite na ta de hai je ko to lam gi masa gi oi ba parliamentary decision low leite ba khoi assembly se na low decision je center de leba khoi political boss ma amna moina honor to video ne low e ba khoi na adu na mara mara kanda khoi na han ba pursue to odo je state government gi di assembly gi decision low dana low ba matung da asai gi khoi gi kano se chithi sing se tha lo matung da RGI una ba matam da or joint secretary home or home commissioner or home secretary una matam da yes khoi kana honari tawna ba budi khali adubu koi us body decision leite ne ba decision lo de je home secretary du na nate ba home secretary du file do put up to one ba aduna parliamentary decision ama lo se either cabinet union cabinet of India or parliament da koi MP sing na move to ta ba si poche ko the manipur gi dama si poche to bi wana the majority da ka oi de ha question la kani aduna da ka adugi adui matang do la kan de koi na kari to ba me ai kan da Manipur government gi sida leiriba home department gi mi sing minister sing or even CMO tai fadana koi punna chamina ga na ada chala kana political pursue ma tawom change political pressure ma mount to na thamba ma change ba mount to ya do je either koi na lambi de irang to ga su dum jai adu su thodo ko su kai belete adu bo hojik leiba Manipur gi position sida koi gi wakal lon da government na chance ma pi di phabra mam de koi na Delhi da CSO myam gi committee ma ga koi gi parliament gi parliamentarian मैम हाई तारे को assembly de phami मैम जगह कोई का पुनः जमीन है बगी तंजादो फंगदी मधु सुरमा फब थबक मने हाई तारे अदो इरान तो बगी वादी कोई कईगुंबा आदे यारता तारे full fledged इरान म तो जायबदा कोई प्रजा से always ready ने बा NRC मतंग से देखो अतय तय दि खंगदे NRC की always ready ने बा सिमिलर को then अदुना अखोइना अइना थमजनी दि कइनो गंदा मियाम ना हाय बा NRC याना तौबा census तौदिङै तौबा खोट पायबसे लोय याय कछु कायदे दो कोई टारगेट दी अखोई की टारगेट दी NRC मक्तुसु अमु अखोई की ओरिजिनल टारगेट दी अदुसु नते बमुका नते हायबे आथदि कइनो हाय गांदा अखोइना मियाम मणिपुर मियाम ना पामबसे कइनो
delimitation ji niti nyom chumna tawba haibaneba original Indian citizen yauna tawba haibaneba ada akhoi di noi NRC sinna ga tawgera or foreigner act empower tawgera parliamentary act noi amend tawgera or state na bill ma pass tawrakanda Manipur gi situation ji ga chana ba mong da center da move tawgera or ordinance ma pass tawga tawgera noi apam mane ba dude koi di political will do thambai wane noi political will do de layo koi chala pressure to min sai baneba for instance samgi case ta hoji ba NRC gi case am cha thab loi dri ba final NRC lo gi final citizen list le moi hoji ba publish taw dri ai ta ne ko maram di tribunal do ju case ta thari ba aduga assam de delimitation di taw thogre ba moi seat assessment taw thogre ba ada de Manipur ju NRC je tawrani na khoi da NRC tawrage na order pisala ju census se taw thogra kan da heng delimitation do final number do lai tri ngai de tawrga di original Indian citizen khandok tri ngai de tawrde ko da mangje ba aduna maram mo ya kan da khoi na pami se India government dagi yam farm oiba commitment ama with Manipuri matam sigi Manipur government gi representative sing yawaga koi gi all over India da delimitation exercise tor ko matam da 2027 da due oiba Manipur gi delimitation gi 27 gi census matung da due oiba delimitation gi exercise se masi tor ko matam da akoi original Indian citizen khandok tring da delimitation toroi tobiroi haibagi Manipur gi oiba exceptional agreement ama government of India ga accord agreement whatever koi sign tong ru bam changi ba sigi sign tong na bagi process Manipur government gi leiriba political kano sina koi gi ruling political kamu sina moina koi da support tok ta di masi koi sign tong na ngam moi ba aduna koi na moi da support tok biu ado moi na support tok ta di koi election dak sale adu dum para ta biu ta ne koi na ko adu bo koi na anytime delimitation tok matam da final number of Indian citizen khandokna delimitation to yaroi have state je sina maram oiraga ne ba koina ngasai gi committee se moi je committee se moi gi maram topam ju lei government of India itself high level committee on demographic change se mai je ne moi Manipur da study to la ko matam da moi bu support to bi to ba document database che jang ma moi da submit to bom changi ba moi na pungau da ko ga hangama cha khidi yaroi ba aduna khoi citizen gi committee ma population commission jiga manana seminar ma tangai pa dakar oi aduna ngasai hayeng moi high level committee on demographic change na study to matam da Manipur gi di yam exceptional case ni aduna high ba case na mar mo ga na Manipur di foreigner khandok ti bao foreigner the original Indian citizen khandok ko loi di bao Manipur gi delimitation je due tham gadam ni ai resolution je ta hanna ba formula ma yam ma change na sumai nam jai okay oza ya mek sing na thambire oza na hojik se khoi gi अखोगी CSO की लेवल दगी जो होना की मैम अखोगी स्टेट कनोदगी सेंसस दगी RGI दा अखोगी खंगन की बा ओवरऑल मैम पिसिन की क्वेश्चन की मैम लेरे अखोगी सेंसस से डिफर्ड मतम खरा अखोगी मणिपुर की एसी मरी लेना सिदा मीटिंग चंगनबा अमसुंग अखोगी तपथब खोटपे थोप याना मैम हम अदुबु पुनमक्सिगी मैम चेली चोंगी दु बंगाई अखोगी हुजिक लास्ट पार्लियामेंट की अखोगी पार्लियामेंट्री डिसीजन अम दरकार लेबना आसेदा अखोगी अमा पुखला कांदा अखोगी एक अम ओइना पास तोबगी मथौ ताबगी चंगबन सिदा पॉलिटिकल विल अम मैम सिना अखोगी पॉलिटिकल लीडर सिंगना स्वाहिदा याम कन डिसीजन अम मथौ ताबगी अचौबदु ममसु लेरी स्ट्रांग फोर्स ओइना माइ पांगना मगदमक्ता अदुगा हुजी कमिटी सेंबगी तंगाई फदबसु पनबिरे एंड इंक्लूसिव ओइबा दुगम डेलीगेशन अम सु यावरा कांदा अदुगी पुश तौनबा फॉर्मदसु मैम अम लेरे मैक्सिंग सु दुम लेतमदना ले अदुगा मु स्टेट मोगी विल ददि अदुमक मथौ तामना जा सानद्र लाक्सनिंग बिसो जा अना सुमाइना पुने क्लियर ओइबा ngam कनो खक लेबा पोसिदा ngरंग मीटिंग तौरा थोलक दम फोंदो परफॉर्म से लेदुना अदुगी कन्विक्शन दो मखोइदा लेब्रा हाइबसनि मदु अदु ओइरगदि मसिदा लेबा बैरियर से कमाइन थुगाइबा ngam बनो स्टेट की विल ददि याम फजन डिपेंड तौबंदना कमाइन थमनिंगे सि की फिल्म से कमतंग हाइजागे को विजन की वारी नि से को हजिक फाउदा अखोई 14 ऑर्गेनाइजेशन जिना लौरक स्टेप सिंग ददि सरकार से विल लेते बई पोचे उ देबा पॉलिटिकल बॉस तो चला कन्विंस तो हम संगे आइ तारे से अखोइना कमिटी से मोइ जे 14 खक्तना कमिटी हो जाय नते अखोइना कमिटी रे इनवाइट तो दा अखोइना कमिटी दा अपवाइर से ओजाजला लोगी कम्युनिटी अतोप कम्युनिटी सिंग रांग अखोई गवर्नमेंट उनाबदा रामाई रिप्रेजेंटेटिव यावरिनी मेटेलिपुन की रिप्रेजेंटेटिव यावरिनी अतोप ट्राइबल की रिप्रेजेंटेटिव यावरिनी अखोई ग चटमिनरी दो को कंसर्न होई से अखोई लोइनमक से कंसर्न सिटीजन नेबा सरकार अखोइना तौ हाइबा थबक कै हुजु फाउदि लोइ तौरैबा से अखोइना दिल्ली दा चिठी में यू होम मिनिस्टर दा हाई लेवल कमिटी दो मणिपुर की पॉपुलेशन कमीशन जे माई नॉमिनी वे नॉमिनेट तौजे है चिठी हो है मोय दम यू देन अखोई दिल्ली दे अपॉइंटमेंट लौना बहनो अखोइनासु मेल थाई
government azu support kar taw koi joint secretary ani ga registrar general census of India masa ma unar lai ne ko sile ko then governor koi punga mu phami nei pot sing je kamai to ga ganda it has to be hey RGI ki director no census to ro no order thola kadam na te ba si political decision da ga wai manipuri wai na pan India to da ta zu manipuri wai na census sorry NRC je or original Indian citizen khandok bai je rare circumstance akoi argue to ne ba Delhi do CA ga census ka akoi ne NRC pa mi contradict to ba CA zina anybody do changak ba ya doi ne ba khoi hai je ngarang ha la ba loi lok tho ro wa na ne ba adu ani do contradict to ba adai jaga du di khoi na hai je Manipur di Hindu immigrant je Manipur di thoi ne bu lai te ba yam se na da akoi sida yam na nuai ta ba mong na target to na ri ji di akoi ge Chittagong lom de changak ba ku gi khamu sine agi India gi Bangla East Pakistan je kai ye matam da problem thok ma dam da changak khiwa East Pakistan da ila ko mi khara sida leibra hai ba chingna bu du ne ba ojazala na zo ji hai du ne ba document proof to ja gadam ne na natra adu gi potu ne ba lai se do na sa gi India go me ne NRC je pan India to da su Manipur na demand to ba na to da Hindu jing da sok ningai leite wari bu ko sugum ba convince to ba gi timing am lo ba ma da ga oi ri ba si Dakar se oi bana ne ngarang gi koi gi meeting du da koi na haijari do koi na meeting du da yam openly haijari se sakar na 17 August gi ho ga da se postpone to na ba chithi wa ne to ka ni to roi di khang pon te ba du zong ga chithi do i wa ba ne ba na tra chithi do i re ga to ta ne koi sum irang to le du rim ne ba wari bo ba aduna letter do moi na ngasi je in kan ma da moi governor unaram do ma le chief minister ga home minister ga se ko moi governor soi unaram do ma le koi na tawriba pressure mayam je moi governor da amuk tang di hangi ye bagi hairam ge natraga hangi ye governor da tana ge poti ai ni sum u wanga me hai tai ko to governor da una matung da within hayeng bo manung da moi chi tha gi be side by side 14 organization ji gi manung da yawi be ipsa ga case ga jina 2001 gi census tu akoi na court case to lakpani case to do mau manipur bomata subdivision mapan je all party ga punna koi matam du chief minister okam ibo bi wena case to na da gi koi mam sang na case to dei madu the recount to wai order thoi je dei thoi ne ba then 2020 de su akoi na mu keno se ga hani matam du da target to pa delimitation do original Indian citizen khandok te ngai delimitation to ya roi je koi adu matam da su dum high court ka da case to lai ba ngasi ju masi ai nga sai han ba patok jaba document do April da thagi ba document ju census ye to ai ba document ne ba census ye to ai do kai gumba RGI gi director na traga commissioner ai census operation gi khwai dei chaw nu pa jina mana masa gi we decision da ye thok po oi ba ngam ba ta di na ye thok pi re to noi je na irang le te do khoi ju khang ye na to ga ye thora ne ba adu ye thora to bai maram je kai gi no ai kan da pa level lengak se gi political policy da census se tawning bagi will ama leibra adugi will do akoina lambi lamgang na su thengna ga dabadi far behind that politically su unaraga wari saraga convince to ga thengna bagi tangai fada ama lei aba sigi thengna ba se Shanta Nahakpam na 14 CSO khakto oina thengna ba yaro eba maram di Shanta ba thande chalu di maitai ga ta chale ha bagi position ama la ne ba aduna ngasai atopa group census to haning da ba illegal immigrant changa khaba kangbu duna moina oppose to ka ne ba mandi masi maitai ni aduna mai se communal oi ha ba adu a da so dum toan ba census to haning ba kangbu gi delimitation ko to haning ba khoi ka tana akhoi gi mi ka tana census nataga NRC to haning ba gi nataga to haning da ba gi issue je akhoi ka tana leibani ne miyam na unai akhoi ka tana NRC to haning ba will je akhoi ka tana leibata di mi gi su delimitation je exercise se illegal immigrant da khando an tabi da to haning ba mi su lei di ba si ka wai tam ne ba aduna convince to bagi nature sida document data then chalaga political will si mayam je sakar ga CSO punna to di yaro CSO ai je 14 gak ta te jalaloi community oza jalaloi community yaw kadam ne nagagi community yawn da yaro atopa Manipur de leiba toan ba union jing yaw da yaro wari bu ko toan ba community sing yaw da yaro adoi community mayam duna represent to kan da committee ma chalaga ko maitai naga maitai pangan
ko waribu cookie su yawn bi census delimitation tawda original tawningba cookie group lady ngan gi workshop to da mar me ama cookie in pi gi kangbu me ama video conference lo yawri ba sakar jina thadok su yawri ba sakar jina kai gumba will lem da di nan gi kano se workshop se silloy ba khana na ba workshop se silloy census sing asi tang trai thoina to ngasi dagi moi training hore ha bane ba aduna khoi na thammi se ngasi moi training hore ja uja no but then house counting date 17 je yai tho o na chithi am de yu sine ba yai thok ta to am ne ba akoi kai gumba situation ne ya di census se dum boy ko to do le ra bane ba koi na su ko adu gi stage yu yaw kan di political step am di lo tangai phade ne da adu na maram mo kan da government da koi na ngai je se akoi yo ne di 50-50 ne dum hai du ne ba sakar gi 50% will lay akoi na 50% tak pata hai 100% yo do se delhi da chala kan da moi political bossing Amit Shah union parliamentary secretary union parliamentary minister ko the Kiran Rijiju hoi me am se una ga na koi communist to do ne ba moi de ko census noi census to gi no nrc to na tra fare noi ne jitna any condition da noi si mata na na ko se delimitation exercise original indian citizen khando pagi foreigner e ko gera whatever e to ro adu khando pa loi dri da akoi manipur gi border fencing ju loi dri na the high level committee on demographic change ki report lak tring da to we are have ko na mu da ka shu akoi da mangja ba oi oi have ni da maram di Amit Shah na Assam ki vote ko matam da Bengal ki vote ko matam da mana hai ri ba uche ko pa hello hai illegal immigrant ki wari di to kro uche ko pa hello na ma ki statement ne ba se aduna ma una ba phang na ba ko na ba sina kanai ma thau no pa level BJP le ngak si ma thau ne ba chala ga nga ngu do kanai ma thau no akoi ga pa level le ngak si ki expert team do chala nga nga da ne ba adu hai da ni adu ge agreement do tong na ba ki target to da akoi usik so stick tawri if masi project within say hosik census se moina house counting je yang ai kan ma da yang atang ji moi letter so da gi do ma le comment je ko yai tho na ido yai tho na tha da ma le madu tha ma tung da mi ni um ni ji response lak ta ga di lei response ai adu da so response lei roi dra na kal li ko ada tra ada gi tha ma ko mi yai tho na ha ra so adu gi marak to da political move ma di tong to so ya ro ba amuka naksal ga da amuka ban ko ge akhoi na su ban ko mi ne am saw ko amuka yang ho do re e ya ro akhoi na ngang na gi na te ban nam ta ko sa ja bi ya te ba agreement ama leina ba ma chang ge ba le ba so wa da ko adu ga ni okay sa hauji se akoi gi house listing to se akoi matam ra ye thuk na be ta mak ta ada akoi gi ai ba chithi tha ba khot pe ge du gi process to rakpa ya ba pham sle du ga akoi gi Fibam state da hujuk pobo oira iba developments the political will sungai liti habidi yaro haba wa form dusu leire ai thambire jana su je khoi gi yaraktra gadi census se thokpa ya da gadi khoi kador kani boycott tarakpa ya protest myam tang khilak pa wa form simyam thame aduna hujik se yai thorakpa yana na ba situation je arrangement ma tarakpa du di ya maru oi madu maksu ya adu hujik si sigi post takna lak pasu kuira bani du kana khai su seng da la pon da ni amaru ba chobai su su oi ne duna kari gumba hai post da khoi gi adum hamu adum tawsil aba matam sida tawsil na khalasi la aga mi singdo yum da laksindana moi thabak singdo haujile khang taragadi mayam sina haidu se koi gi handai su highlight akoi di yaroi thingni haiba pot ma leiduna mayam na masibu thenga duira madu lakma tama thingadra natraga koi gi koi leidiba legislator sing MLA minister sing leise makoi da koi thangjin duira makoi da thomjin gadra makoi taina gadra khurang koi sauraba praja da gi kainom di reaction la ani natraga koi gi ada center da koi na kai dawne or natra haira kanda koi gi ain gi meeting dagi kari koi gi Sian chong gi lebak si praja miyam specially CSO sing sida akoi gi lit tawraga chatli ba haitare aduma posu siguma sinchima create tarak tar ga haibu apprehension dum lei haitare kamai tham biding oja sumari yeng je ko lo gi oi ba angle masu explore dum tawi ko an nei su taw lai hayeng si petition ma koi ai nga sai ha ma pa thok cha ba che do adu legal notice ne ba if ko ma sakana yei tho oi na chi thi ga so koi advantage dum wei ba aduga kota ngasagi haiba akoina census operation gi office tha gi notice dispose to dri ba moina reply la ko leite koi compulsory tawni ga ha ko leite situation ni ahong su leite wari bu ko hoji lei situation ahong game leite ra ga dum lei ri sine ba koi emile ga ne khar chal lambi cha pa ya na ko tana sin na ko tana mo tawri ko situation ji phibam chok dri ba di counting ji taw no ha ba ne ba ko aduna Kota su petition nama thaba taba writ petition nama ko dispose to dri na ke wai dispose to na to na kota order lo ma tai fa sang ya dai ko similarly same case ta gano ji su nrc gi matang ji su
parliamentary decision assembly ne law ga tha gi bo kari do we dispose to no hadi tawni to to clarity amadi court ki through dum takna ba changi ba ya ba adu gi jaga sing do law bata bane ba adu gi marak to da sarkar na lok step sing do mun ne yenga whether moi delhi chase ha bi ya ko ya tawra political bossing do moi ha moi round ma moi hanu na ge ya pra khwai dagi phabadi boina August ki 17 ki house counting je tha amagumba postpone to bi re ko tha amani postpone to bi re ga di khana bai matam ama phangani aduna khwai phani kai umma tawdre na khallo mi akhoi dum irang khara khara de dum leirani si di confirm ni adu wa khoi 14 CSO amadi akhoi ga pulli ba organization atai da khoi na appeal tawrisina kai no ga da lebak syam oju condition jam wa bane na ko khoi na irang du last resort wa kan da political move amadi tawsi political move to dum khangane moi tawni de je tawning da tra di no mi kutra ni shut down la lising ma shut down na tawtar cha yen ra ko pra ILP ma tam so khoi dum tawi da na ko adu tawtar ya adu ga sakana pit tawge suman ba tawroi suman ba adu condition na tham ba ya dre ba mamni ma si political decision ma chaw involve tawri ba adu decision do lo ba ya na ba adu ga hojik election nak pani na ai khan ma da BJP se center le BJP se dum tripartite agreement am sign dong na ja mo haro ya ka ni akhoi gi target ti census to on da ba adu da kai na te khoi di ko khoi di yam simple ne delimitation exercise whenever mo na hayeng to ga so original Indian citizen si khan do ga to ba tha tra le to ga so original citizen khan do to ba chai manga le to ga so original citizen khan do to ba hai po che to dana delimitation to ya ro ya ne ko ya okay sir yam mai je jise akhoi gi lay post lay da election me asu naksilak pandana swagi matang di yeng kan delhi degi su concern ri lakpa ya habi du thajab du su thami oza